what is a vlog? It's your bro back and again with another vlog. And karon namin sa elevator, I'm with my mom and my sister. Paras din naka-green guys, marami og kasi tawag sa tote. It's a time day today. So karon day guys, kay magkuha na din ticket guys, kay muli namin sa Davao kay we can't stay here for a long period of time no because napakoy studies and ako mga friends dito, gimingon na sila sa ako and we really enjoyed our stay here in Manila but yeah, we need to accept na dili kami makastay there, you know. And mga tumi somewhere nga magkuha may ticket. Di ba mami, magkuha tag ticket mo no? Di ba? Mabili ako ng ticket. Hi Kuya Bartender, say hi to the vlog. Si Bartender guys, galing niya mag-bartender. Nag-trip lang ako ang classmate namin. So yeah, see you guys later na lang. Transition in 3, 2, 1. Uy, naman ko sa maling lugar. Dila na magana akong magic. Ano naman eh, what is happening to the world right now? Sige, balik na tamo kay Mark. Dili ko pwede mag-stay dire. Because look guys, ang babae niya ako ay isang lalaki. Alright, transition in 3, 2, 1. Legit na gud ni. Yo, nalagad mi dire. Legit na gud ni guys. Yes, si ate. So guys, gusto na gud ko muli sa Davao because I really miss Davao and yeah, wala na tayo mabuhat dito sa Manila kay humana na may pagpa-medical and I'm so excited to put some smiles in your face no. Ana excited na ko and guys, gimingaw na gid ko sa inyo. I really miss Davao. Gimingaw na gid ko sa atmosphere sa Davao kanang ma-smell gid mo kanang maana gid kanang sarap. So nanguli na lang gid mi no kay wala na may mabuhat dito sa mall and aside from that, we already bought our dinner and our ticket and mula gito guys, change of plans tayo. Ang gipalit na mami nga ticket is EZD 611. This departure is 7 o'clock and mabot mi dito around 9 NAGYUD guys. And so guys, if you are new to this channel, you better the subscribe button for me. Welcome to the vlog, welcome to the family. Let's be happy and be part of this journey. So guys, kamusta naman mo? Pila sa kong ka-weeks mga wala naka-upload o bagong video sa YouTube, no? Guys, gigutom nun ko. Mga onda ninyo guys. Ang pagkaon nun is, wait lang. Korean lang siya, no? And, yeah, mga onda guys. Come eat with me. Kay, if gusto mo mga ayo, smash the subscribe button for me! Alright? So guys, ato ning tilungan for the first time yung pagkaon din, no? Kung lamig po yun. Okay, ato ning tilungan for the first time, mamin. Alright. Let's see. I've been really trying, baby. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. So hi everyone. So for today's video, my brother, so do you hear him? Nagligo siya and then let's find out if anong ginagawa niya. Hindi mong good nakalang ang pinto. So ani guys, ang bato nato is like mag-sneak taog ng good sa siya. Cute lagi po. Kuya Dick! 12 seconds later. Origins. Kita ito ang video itong i-invade ko ni ate na ligo guys. And natulog na din silang mami and ate. Nasog kayo mabuhat. Karon saya pa mo flight tomorrow 7 AM and mo to miss airport around 6. Maybe it's time for me to sleep na. And yeah, see you guys tomorrow. Alright, good morning vlog. I'm so excited again, no, because I'm going to ride an airplane again, you know. It's time to say goodbye to our room because bato na may pagkakabalik. I'm so excited to meet my friends again, di ba te? Am I right? Alam, lagyan na yung elevator. Kami ang pinakatupunang tao dito. And yeah, if I were about to rate this hotel, I give this 4/5. Why not 5/5? Because wala bring a food. Dagang kasiyahan ng there guys. And ako kay nagaulat ko sa Grab diri sa gawas. Ako ate nagpayayahay lang sa sulod. Yeah, nanagid mong Grab.
Bye-bye. Mister. Right, Nana, get me. So before everything goes down, make sure that you are always smiling. Like that. And yeah, nanamig guys. Nila domestic passenger terminal, Nana, get me. So, yeah man, nagkuha na some boarding pass and time check, it's around 5, padung 6. Alright, so we just entered pre-departure area. Dilap na alright man, I'm wearing you man. Woo! This is actually my first time to ride an Airbus A320 using this stairs thingy man. And natin si Karen Dabla guys. I-appeal ako siya sa vlogs. Hi po! Hi! Say hi to the vlog! Ang aga mo naman mag-vlog. Opo. Sabi niya. Good morning! 14B. Yeah, naman dito guys. And ako lang, kay tabangan lang ako si mami. Can't believe I just saw her. Hi everyone. So for today's vlog, I'll be invading my brother's vlog and nothing really. It's just there's a really funny scenario in the airport a while ago. So I saw Karen Davila and then she was smiling back at me and I smiled back at her and nothing really. Yun lang. Bye! Ciao! Guys, I'm just excited na mabalik na ng Davao, no? A few inches later. Let's eat, my man. Alright, we're about to land a few minutes from now. Yeah, we just arrived here in Davao, guys. I can smell the Davao air. Davao life is here. Yeah, kuha na ito mga because we just landed here in Davao Airport. It's time to go. Thank you po. Thank you, sir. Thank you po. Hope you enjoyed the flight. Thank you po. Bye-bye. Bye-bye. Goody. I really miss Davao so bad. Wala ko diri for like 3 days or 4 days. So, na nagid mi diri. Oh? Na mi sa Davao, guys. Mato ko sa Don Lorenzo ron tapos akong bag ay padala na ako nilang mami because we still have a plane spotting session with my friends. Like and subscribe at Paul Estulga, always vlog. So yeah, thank God nakaabot agad mi sa Davao, no? So see you guys later na lang sa Don Lorenzo, no? Transition in 3, 2, 1. Yo! Ano nagid mi dili, no? So na-consider ko si Kim, guys. Alright! Hi guys! Makamingaw kayo mo ba? Amo ding spot akong flight ganina. Medyo weird lang siya gamay guys because gikan ko sa airport ganiya, dira. Tapos nagdali-dali ko ani diri para makaubas akong mga friends. Guys, mo din akong gisakyan nga plane guys. Dito ko gikan ganina. Tapos nilibot ko all the way ada. Tapos karon ako diri na si Kim. And yeah. So nami karon sa visa. Kay mga only pit ito na ba? And guys, gimingan na gid ko sa Davao ba kung pwede pa lang mugis bitaw ko sa salog diri kay. Bitaw kay Kim. Sige daw. Lo. Dili niya nakadagan pag tao. Galo. Luminin nyo guys, namukis dapat siya. Joke lang eh. Dirk, asa ta mga on Dirk? Sa Penongs? Asa David ang Penongs? Galo dira randi ang Penongs. Magnagid kay friend diri sa Penongs ba? Aya. Say hi to the vlog. Kamusta ya? Guys, mo din si Kuya Mars guys. Butan ko siya. Pero siya pinakagwapo guys. Alright, no, maraming kaon. So wala na gid ako gi-film kanina na nagkaon may no because gutom na gid kayo murag tungod sa kagutom murag malimtan na gid na mo kung sa mong pangalan ni Dirk. So hi guys, nami diri sa Brisa nagtuyok mi kay pinapaabot na mo si PR1815 from Manila. Alright man, tuyok sa mi diri. Bye-bye. Alright, mato na mi sa sa Turpad no? Guys no? Diba? Yes. Diba? Tara. Nananaw sila sa coffee. Say hi. Shy type. 12 seconds later. Alright, so man na yung plane spotting session guys. Roll the clip. Roll the pictures man. Roll the pictures. Nakita to ninyo, gwapo ka mga pictures no?
Tapos nag-photoshoot sa mini Kim, pero si Dirk, I Ayun, wasn't, ipakita. Bantay kayo pakita sa limo. but si Dirk, I wasn't able to film na nihawan na si Dirk no because Sundo siyang daddy. sundo siya siyang daddy and nagdali sa siya. So, currently, pato na may SM Lanang because I'm about to meet Aryan. Kutong wala nakasabay sa mukha ganina ba? Katong kabaw daw, galo. But si Kim, wait lang. Hi, Aryan. Say hi to the vlog. Isa, mo din siya si Aryan, guys. Kana siya. Ayo! Hi there! Say hi to my vlog there. Teka, kamusta naman ka, te? It's been a while, diba? Since nakita ko, teka, te. Te, gimingan lang ko sa singot sa mong start, diba? Hello vlog! Welcome to the feast! I'm inviting you all to come to the feast SM Lana. Every Saturday, may mass at 6 p.m. And then after that, there will be a feast, like, party! Yay! Yay! Come with me, come with me! Guys, ano na mo diri, lingaw gid siya diri. Dagan mo lessons na ma-learn bitaw. And mo to. 6 p.m. SM Lana. 6 p.m. Tapos second floor sa may cinema, di ba? Oh, Cinema 5 or Cinema 5 or 6. Ay, joke Ay, si Ito Vlog! Ay! Ay, asa si Yana, no? Lagi si Yana. Bumay! So guys, mato na din siya kay magbabay na daw siya kay mato na daw siya. Ah, masa daw! Response na siya. Bye-bye to the vlog! Bye-bye! Bye-bye! Bye, Kap! Bye, Ah, Noy. Alright, so we decided to, ano na lang, mangulit na lang mino kay wala na gid mi mabuhat dito sa sulod kay Ito na sa mama. Ang ko nagipangita na siya sa mama. Tapos aside from that, yun akong mga friends kay nag-appeal sa The Feast. On my way home, man. So, niuli na lang gid ko no kay niuli naman sad si Kim. Tapos muuli na lang sad ko kay dagan pa ko responsibilities nga buhaton sa balay. Right, yo, niuli na lang gid ko no kay kapoy ni gid ka tapos wala na mabuhat sa Samlanang. So, from Manila back to Davao, real quick, yeah. I'll be ending the vlog right here. For this vlog's post notification, shout out goes to Jenny. Alright, hi Jenny, thank you for turning on my post notification on. So guys, natay magbuhat bagong twist gamay no para malay sa taba. So if you want a post notification shout out, all you have to do is turn on my post notification on right here. Yeah, and comment #travel vlog when you are done. So yeah, so this is your bro Paul Suga signing out. Yo, nali sila. Na to. Hi, mami. Pagilom da! Sika, ayaw! Gagawin ka sa bag ko. Okay, gagawin ka sa bag ko.